ni umugabo w'imyaka 77 ugiye kumara imyaka hafi 40 ayobora igihugu cya Uganda. Nubwo ariko yakiyoboye iyo myaka yose, byakunze kuvuga ko Uganda atari yo nkomoko ya Museveni. Bamwe bakavuga bati ni umunyarwanda wavukiye Butare, gusa ariko nyir'ubwite akabihakana. Gusa ku rundi ruhande hari amashusho yigeze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko yafashwe mu kwa gatatu mu 1946 agaruka ku kuba hari hashize igihe bitangiye kuvuga ko yaba ari umunyarwanda. Muri ayo mashusho Museveni agaragara avuga ati Obote amaze iminsi avuga ngo Museveni ni umunyarwanda, Museveni ni umunyarwanda, Museveni ni umunyarwanda. Ati reka tuvuge ko ndiwe, ubundi ikibazo ni ikihe? Kuwa kane w'iki cyumweru saa moya za mu gitondo ku masaha yo muri Uganda nibwo miliyoni 18 z'abatuye icyo gihugu bazindukiye mu matora ya perezida w'iki gihugu. Muri aya matora Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi yashakagamo manda ye ya gatandatu. Iyi ngiyi n'ubundi byarangiye yegukanye. Aya matora yabaye muri Uganda na amatora yabaye akurikiranwe hafi hirya no hino ku isi, ahari n'ibiteye n'imvururu zabanjirije zibasiye abatavuga rumwe na leta. Ku isonga harimo Depite Robert Chagulanyi, uyu nguyu wamamaye nka Bobi Wine. Uyu nguyu kandi ari mu bahabwaga amahirwe muri aya matora. Ku ikubitiro uyu mugabo yanze ibyavuye amajwi y'ibanze y'agateganyo yonyine. Ikaze kuri YouTube channel ya Story House. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye ushobora kuba utaruzi kuri uyu mugabo w'imyaka 77 watoreye manda ya gatandatu yo kuyobora iki gihugu cy'igituranyi cya Uganda. Ye nitwa Anikuingabiye. Inkomoko yayobora Kaguta Museveni imaze igihe kitari gititeza urujijo, aho havugwa byinshi kuri kavukire ye ndetse n'ubwenegihugu bwe bw'ukuri. Icyakora mu bizwi nuko uyu mugabo ari perezida yoboye Uganda ndetse ahubwo akadayobora igihe kirekire. Ibi ngibi bisobanuye ko ari umunya-Uganda nk'igihugu cy'amavuko. Nubwo bimeze gutya ariko hari n'icyo bamwe bita ukuri ngo kwaba kutarakunze kuvugwa, aho bahamya neza ko uyu mugabo ari umunyarwanda wagiye muri Uganda akiri muto cyane. Abamuzi neza bashimangira kwivuga ku nkomoko ye ngo ari inkuru zagiye zihimbwa, dore ko hari n'igengo yigeze kuvuga ko yavukiye mu bitaro bya Mbarara ariko agashimangira ko atazi tariki y'amavuko. Icyo gihe hari muri Mata mu 1992, gusa nyuma yaje guhindura maze avuga ko yavukiye muri Ntungamo aho kuba Mbarara. Ibi ngibi rero nibyo byateruje abantu bibaza uburyo umuntu ashobora kutamenya ibijyanye n'amavuko ye, cyane ko mu 1992 atari umuntu ukuze cyane ku buryo yaba yanakwibagirwa bya hato na hato bisanzwe bizwi kubashesha kanguhe. Ubundi byigeze kuvugwa ko amazina ya Museveni nyakuri ari Yosel Tibuhaburwa Rutabasirwa Buzariranwa, ariko ngo wakita Yoweri Kaguta Museveni, ndetse bikavuga yuko yavukiye mu Rwanda nubwo akomeza gushimangira ko yaboneye izuba muri Uganda. Mu mwaka wa 2019 nibwo ibijyanye n'uko Museveni yabakomoka mu Rwanda byongeye gukwira mu bitangazamakuru, maze icyo gihe ikinyamakuru cyitwa Virunga Post gisohora inkuru y'amakuru yisa y'ukuri yerekana isano y'ukuri Museveni ngo yaba afitanye n'u Rwanda cyifashishije inyandiko zitandukanye. Abo iki kinyamakuru cyise ko bafite amakuru yizewe kandi bazi neza Museveni kuva mu buto bwe, bagiye bagaragaza ko we na nyina nyakwigendera Esteri bageze muri Uganda bavuye Butare mu majyepfo y'u Rwanda, aho yavukiye ahagana muri Mata mu 1943. Umwe muri bo witwa Gertrude Byanyima, umugore wa nyakwigendera Boniface Byanyima, uyu wahoze ayobora ishyaka riharanira demokarasi muri Uganda, yavuze ko Museveni yavuye mu Rwanda yerekeza muri Uganda ari umwana muto cyane. Umwanditsi w'iyi nkuru yanditswe na Virunga Post agaragaza ko aya makuru yaba afite uruhengekero kubera ko yatanze azi neza Museveni, cyane ko mu bugimbi bwe yamaze igihe kirekire aho umuryango wa Byanyima mu mujyi wa Mbarara muri Uganda. Uyu musaza Byanyima niyo byigeze kuvuga ko yishyuriye Museveni amafaranga y'ishuri, ariko Museveni aza kubitera utwatsi. Umunsi umwe ariko ubwo yagezaga ijambo ku bayoboke b'ishyaka rye mu rugo rwe Imbarara kuwa 2 Werurwe mu 1996, Byanyima yagize ati Museveni ni nkatwe hano, yaje hano afite imyaka 16 kandi nitwe twamureze. Ni yari umuhanga mu ishuri, akaba ati mubona hariya niko kari isomero rye, ukarebyemo wasangamo ibitabo yakoreshaga. Ibyinshi bivuga ku bukoroni birimo amazina yakoreshaga ya Yoseri Tibuhaburwa. Nubwo Byanyima ariko yavuze atyo, ntiyasobanuye neza niba Museveni yarageze muri Uganda afite iyo myaka cyangwa se icyo gihe yageriwe mu rugo. Nyuma yo gutangaza ayo magambo, bamwe mu bana baje Gertrude Byanyima barimo Martha, Winnie, Abraham ndetse na Anthony banditse ibaruwa yisegura kuri Museveni ku ngaruka yabaragizweho n'ibyatangajwe n'umubyeyi wabo, ariko ntibamuvuguruza. Gertrude Byanyima wavugaga Museveni yakoresheje izina Yosel aho kuvuga Yoweri, ndetse icyo gihe
ayishura ko iryo zina rye bwite. Saba gusa kuko abantu benshi mu burengerazuba bwa Uganda nabo ngo baba bemera ko Museveni afite inkomoko mu Rwanda. Aba nabazwi nk'Abanyarwanda cyangwa se impunzi z'Abanyarwanda zabe muri Uganda mu myaka 30 mbere yo kugaruka mu Rwanda ahagana mu 1990. Abazi neza Museveni kandi muri bo bashimangira ko umubyeyi we nta rurimi rwo muri Uganda yavugaga neza mu buzima bwe bwose, ariko ngo yari intyoza mu Kinyarwanda. Inshuro nyinshi Yoweri Kaguta Museveni yasabwe kwerekana gihamya ishimangira ko inkomoko ye ari mu Uganda, nibura ngo yerekane nk'aho basekuru baba bashyinguye. Gusa uyu mugabo agenda bigendera kure ntiyagira icyo abitangazaho. Abasenguzi bagaragaza ko abazamura icyo kibazo bazi neza ko Museveni atagifite igisubizo, ahubwo ngo baba bashaka kumwotsa igitutu gusa. Abazi neza iby'uyu mugabo ho byinshi babwiye iki kinyamakuru ko imvano y'urwango rwa Perezida Museveni ku Rwanda yabishingiye ku bibazo nyina yarugiyemo akihaba, aho nko mu gihe yabaga muri Ankole mu myaka 1960. Uyu mubyeyi wa Museveni witwaga Esteri ngo yari afite indwara mu mutwe byatumaga abantu bose bamugendera kure, ndetse bigira naho abana batangira kujya bafata nabi. Ibi ngibi byose ariko ngo byaterwaga nuko bishoboka ko umwe mu bana ngo yaba yarabyaye yamubyaye afashwe ku ngufu. Mu 1967 uyu mubyeyi yagize ikibazo gikomeye maze uburwayi bwe burakomera, nuko muri uwo mwaka ngo aza kujyanwa mu bitaro byita ku barwayi bo mu mutwe bya Butabika. Mbere gato ariko mu 1960 abantu bazi neza Museveni bavuga ko yahinduye imyitwarire kuri nyina maze amubaza ikintu atari yiteguye kumubwira, bituma hazamuka umwuka mubi hagati yabo. Nubwo nta kuri kweruye kuzwe kugeza ubu ngubu kw'ibyo Museveni yabwiwe, bivuga ko yagerageje gukura amakuru mu mubyeyi we ngo amubwire se ukuri, gusa uyu mubyeyi aragihunga. Mu 1942 ubwo Museveni yari mu ntambara, umwe mu barwanyi be bari bizewe witwaga Kahinda yahawe umukoro wo kujyana umubyeyi we mu Rwanda akamuvana muri Uganda. Icyo gihe ariko ngo nyina Museveni yaramutsembeye avuga ko yanga u Rwanda adashaka kongera kurukandagiramo ubuzima bwe. Ibi ngibi byaje kurangira amujyanye muri Kenya abari hajya gutura. Kuba Esteri yari azi u Rwanda kurusha undi wese mu baturage ba Ankole ndetse akarwanga cyane, byasaga n'atarugiremo ibihe byiza. Ibi ngibi byatumaga arufata nk'ururimi ibibazo bikomeye. Inkuru zagiye zivuga kuri ino ngingo nk'uko nabikubwiye haruguru ngo byashobokaga mu myaka y'imbere gato yakiri mu Rwanda mama Museveni yaba arafashwe ku ngufu maze akaza no gusama. Uko iki kibazo cyari kimeze kose ariko bivuga ko Esteri yanze u Rwanda bikagira anasiga abavukana Museveni maze bakamujyana muri Uganda. Ibi ngibi bigaragaza ko Esteri yageragezaga kurinda umwana we ngo adakora n'iryo hungabana. Nubwo ku rundi ruhande bishoboka ko Museveni ngo yaba yaraje kubwirwa ukuri ndetse n'inkomoko ye, maze mu kubimenya bikamushengura umutima kurushaho. Ikindi kintu kivuga ko inkomoko ya Museveni nuko papa we ngo atari Kaguta ahubwo ngo yitwaga Kayibanda, maze Museveni akaza guhabwa izina rya Kaguta kuko yamureze afata nka papa we. Uyu muperezida utaraciye mu buzima bworoshye kubemera ubutegetsi bwe, bamufata nk'umuyobozi w'icyitegererezo mu gihugu, mu karere ndetse no muri Afurika muri rusange. Abo kandi barimo umuhungu we w'imfura General Kainerugaba. Uyu nguyu ukunze kwibuka ibihe se yanyuzemo kuva yayobora igihugu mu 1986. Museveni yayoboye Uganda kuva tariki ya 29 Mutarama mu 1946. Ni nyuma yo gutsinda urugamba rwa Rwero yari ahanganyemo na leta ya Milton Obote. Mu myaka 10 ya mbere y'ubutegetsi bwa Museveni, Abanya-Uganda baramwishimiye ndetse bakabona ko abonye umuperezida Imana yabahaye. Ni nyuma yo kuva ku ngoma mbi ya Idi Amin Dada, uyu nguyu ufatwa nk'umwe mu baperezida babi b'abagome babayeho muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Museveni agitangira kuyobora, gake gake ubukungu bwa Uganda bwakomeje kuzamuka ndetse n'umutekano utangira kugenda wiyongera bitandukanye n'abandi baperezida yasimbuye nka Idi Amin Dada ndetse na Milton Obote. Uretse ko nanone haravuga yuko Museveni w'ubu ngubu atandukanye cyane na Museveni wafashe ubutegetsi, bavuga ko uyu mugabo yaba yarahindutse cyane, ibyo kuba umuperezida mwiza akabishyira ku ruhande maze nagahinduka umunyagitugu. Manda ya kabiri ya Museveni yahereye mu mwaka wa 2001 igeza 2006, iya gatatu ihera 2006 igera 2011, iya kane ihera 2011 igera 2016, iya gatanu ihera 2016 igera 2020. Iyi ngiyi yatangiye nayo ni ukuvuga ko biteganyijwe yuko izarangira muri 2026. Mu kwezi kwa munani mu 1973 nibwo Museveni yashakanye na Janet Museveni. Uyu nguyu bafitanye abana 4. Ntabwo ariko ari Museveni gusa uvuga inkomoko mu Rwanda, kuko nk'imbuga zitandukanye zikomeye zirimo nka Wikipedia zigenda zigaruka ku mateka y'uyu mugore, nazo zivuga yuko uyu mugore wa Museveni nawe yaba ari Umunyarwandakazi, cyane ko bigaragara ko yavukiye mu Mutara hano mu Rwanda kuri papa we witwaga Edward Birori ndetse na nyina witwaga Mutesi, maze akaza kujya muri Uganda nyuma, ari naho yize akahaba igihe kirekire.
Abana b'iyi couple barimo General Muhoozi Kainerugaba uwingo yavutse ku itariki ya 24 Mata mu 1974, akaba afite n'ipeti rya Lieutenant General mu ngabo z'igihugu cya Uganda UPDF, akaba kandi n'umuyobozi w'itsinda ry'ingabo zidasanzwe rishinzwe kurinda umutekano wa perezida. Nubwo benshi bazi ko General Muhoozi ari umwana wa Museveni na Janet, ariko kandi nawe agakomeza kugenda byemeza. Ku rundi ruhande hari amakuru yagiye ajya hanze avuga ko mama w'uyu muhungu yaba yarapfuye ari kumubyara, maze kuva ubwo ngubwo Kainerugaba akarerwa na Janet Museveni. Abandi bana batatu ba Museveni na Janet n'abakobwa batatu, gusa muri buzwi cyane ni Natasha Museveni Karujire uyu nguyu imyaka 45, akaba umunyamideli ndetse n'umukinnyi wa filime. Undi mwana Museveni wa gatatu yitwa Patience Rwabwogo wavutse mu 1978, akaba ari umupasiteri. Sibyo gusa kuko afite n'undi mwana witwa Diane Kamuntu Museveni, uyu akaba ari bucwa bwa Yoweri Museveni wavutse mu 1980. Reka ngushimire cyane twanye muri kiganiro aho twareberaga hamwe bimwe mu bintu byaranze ubuzima bwa Yoweri Museveni, uyu wongeye gutorerwa manda ya 6. Nitwa Ingabire. Uramutse ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi, nabyo dusigire muri comment. Ibihe byiza.